ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯨꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯃꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯇꯧꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯞꯀ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯥꯞꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯦꯖ꯭ꯔꯤꯋꯥꯜꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯒꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦ.ꯗꯤ.ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟ.ꯄꯤ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯅꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯚꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KPAꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPPꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯗꯉꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ JDUꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯑꯃ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ 24 ꯑꯋꯥꯔꯗ hanggat handa tawga yam thuna akhoi disqualification gi qualification lokotkieba keno aduna maduri khutau du man lokol kan howiti he howodagi case lai mayam se amata lokutan lai aduna si khuding se akhoi BJP gi phajada masal do aphudu bunai na kari expect to be akhoi assembly session khara ngara kansa akhoi crisis government ki manung da crisis tongan base dum akoina su noni ni sidam thengna badi phange adubu opposition side gi na kari wafam besu achobo hanga ma khangni marak sida kitang akoina nimu ngangna bada no confidence motion pokhala katra habase yamna sudum chamam naraga leriba khogi February that 3 da su Congress legislature leader Okram Ivovina governor da khogi memorandum khak pisan kiba habidi assembly mi fam da khogi member amana taba ya taba nungari da wafam sing pukhlakta na bam khogi pautak pibiu haba memorandum am pisan kiba lere opposition side gi kari wafam thamakani habigi expect to be khoi ngasi opposition's game plan for assembly session handagi February tangta da gadaru si ni aina khanjabada si da huji opposition je khoi gi tasena yam clear in opposition lei basi khoi gi Congress ni INC khoi party si gi khoi gi elected member manga lei makhoi du yam phajana intact yam phai lei adu atai sing si huji am heji bai ba tare khoi da makhoi ji opposition ni lei ribra na ta ruling de lei ribra moi masim kaya kya no habis amata khangdaba yes oda khoi na tabada se khoi kanogi NPC khoi khoi target kabani khoi ji kaba sida khoi je han opposition de le moi di moi sungoi LOP phamje leader of opposition gi party gi phamje masi phanggodabni ada khoi kaba sida moi ji ruling yaushan baduna somnanda khoi gi Congress su manga ka karagasu LOP kino ji phangbangam da moina 10% yodabani adu siu masida khoi haujikti khoi makhoi gi NPP gi moitai ka da ma leihidre moi hanagi president si leihidre adu moi tau tangaire tau sida su makhoi kaya na kaya leige haibadune hoi khangdi si aduna sigi matang sida khoi assembly gi yamna akhoi speaker gi adu assembly secretary ki makhoi gi keno si yam darga le haiba mamdi taseng na moi party ji split tawra tawdribra akhoi khangda se konat sangmana phauda video tawri haidana JP na da tha dana madu lokthokre aduga akhoi somma ganda akhoi gi
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट इंचार्ज पूरी मनपुर की अखोई याम्बा वाईजोय कुमार नसु अखोई मधु लौथोखरे अदु सोम नाकंदा अखोई मखोइना अखोई केनो नरुल संजे मोगी पार्टी लीडर खल्ले लौथोखरे सोम नाकंदना लई मोई तरुसिदा अखोई मंगा अमन कदोम द लई जे कोई खंग भाई बताया अदुना याम हेजी होबा याम तसेंगदबा अदुगुमने अदेमु अखोई पाउताबदा रूलिंग पार्टी बीजेपी सिजु मोइजु अखोइना तम सिनोले रूलिंग ओपोजिशन ने रूलिंग दि मोइबा अदो ओपोजिशन ओइना लेबा मोइगी मायोता अदु मिखस दे मदुन मसिंग या मेन ताई अमरुदा अखोई सुम सिन निफुंगाना भाई तारे अदुगा मोइ पार्टनर तसेना सरकार पामिनरिबा एनपीएफ सु मखोइ डिविजन खर लेबा हाइबसे प्रजामियां हंगने अदुना हौइ लेबा रूलिंग जी रूलिंग पार्टी अखोई याम कन लेफम थोपनी अदु मदु याम कन लेतबा मरमना हाइदि मखोई मनुंग दमगा मग यानदब लेबा मरमना अखोई याम साथीबा मोंग लेसि अदे अमनमु अखोई सिंगो तजाय अखोई करप्शन नि चार्ज हाइबा तारे अखोई मरुएना अखोई ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लेपा हकिम ने पूरी लेकाउ जे सही अनि फादो बसि मोइ ऑफिस काद्रबनेबा अन मागी मखाद थौपुरंबा सही के आमा सही मंगा तरुकी सी अखोई याम फजना अखोई कई है तारे मधु मोगी कनोदा डीडीओ मसिना जॉइंट डिरेक्टर मसिना डिप्यूटी डिरेक्टर मसिना पैसा लान सिन खिबगी क्रो कुंथा त उमु लान थोगी अदु जुम लेनि अदुना हाइबा सरकार जी यामना मंगों मरिन ताद भाइबा तारे मखोई मरुतसु यूनिटी से एक्सटेंशन तो ngमदबा अदु डिवीजन सिना याम फजना फोना ngसी प्रजा मयामसिना फोंगों सान उबा अदुना आइन सुमगमदा ओपोजिशन गेम प्लान रिबु अखोइन सुदौ तौदसु प्लान सुदौ मखोई मसिन निखाय पसे मसिन ने कोइन उरिदनो ओपोजिशन प्लान ओपोजिशन मंगा जी यान फजन इंटेक्ट लेरी अदु मखोई अखोई नो कमिशन थागलकदा थांगलोइदा हाइबदुदि अखोई हाइबु ngमदे मरमदे अखोई पार्टी की अखोई केनो नतबलिना कांग्रेस अखोई ओपोजिशन पुनिनगसु इंडिया ब्लॉक त पुनिनगसु अखोई मखोई अदुना सिदा अखोई नो कमिशन मसिन थागलपा इशू खरा थांगकदोइनि अदु मदु अखोई ngasi अखोई ngarangi अखोई याम्बा कांग्रेस लुचिंग ओइदिबा ओजोय हानसु मंत्री क्या ओइरमबना हाइबदुनि अखोई डेमोक्रेसी ददि अखोई नो कन्वीनियंस थागत पाइबसे मसी याम मसक फजबा के नोमनी हाइदिन अदुना सी अखोई स्पेकुलेशन ने हुजि मयाम तौनरिसि मरदि के नो कन्वीनियंस मोसन तो कदा तो ओइद्रा नत्र कॉन्फिडेंस भोट तो असेमदि नो कॉन्फिडेंस नति तो गदोसि मरदि के नोदा रूलिंग अखोई अलायंस में तोखरबा नते अलायंस ने तोखरबा अदु मखोइना कॉन्फिडेंस भोट अम लौबदौने मसाना रूलिंग अलायंस ना मरदि मोदी रूलिंग अम चखरबना मोदी सगि अखोई KPA की टोखरे को हाना ले मदे मोनी एनी काबदो अदे मु अबी NPP की तयले मदो मोय तौदंगा मु टोखरे को अदन मथां तो JDU सु मखोजे मोय हंदोए ना हाइदे को स्टेट की प्रेसिडेंट ना ऑफिशियल अदन मणिपुर ले सिदि याबना हाइतारे अखोई असेंबली की अखोई सेक्रेटरी सिसु मु मोरी नमा इता तादबा हाइबदि सोम नागन तौइदुगी थबक थुन लगोतबा मरम अते ममांग अखोई राज्य सभा की लेसन तो 24 आवर हंगदा तौरगा याम थुना अखोई डिस्क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन लकोत की केनो अदुना मदुगी खुतौ दुमान लकोलकदा खन हौइति हे हौबदगी केस लैदिबा मयाम से अमत लखुतन लैना सी खुदिंग से अखोई बीजेपी की फजदा मचदो अफुदो गुनायना अहान राउंड नै थमजै ओके फजना से थम्बीग्रे अखोई गवर्नमेंट मनुंग दलरिबा एमएलए मिनिस्टर सिंह सिगी मनुंग दा हाबे तारे अखोई गवर्नमेंट सिबु अमुक यादबगी अपोज तोबगी अमुक तोंगान बस्ताद अमु मुथोलोपा अखोई इरांग थोइबा हरपदगी हौना अखोई एमएलए तरा मिनिस्टर मखोई से अदुम बीजेपी गवर्नमेंट से यानिंगदना अखोई लीडरशिप से पामदबदगी मोइसे अदुम तोंगाना थमख्रबने अदुबु कदौगे हाव मतमदा मखोई से हौजे फावदी गवर्नमेंट की वर्क तिदुम तौरगा लेबा हाबे तारे सिदा असेंबली फंबा लाक्ट्रगसु मखोई मथकदा गसी फावददी केस अमतदी लौखटपसु लेट्री असेंबली की स्पीकर की साइड की ओरगसु ए ओजा सांददो मुलाक्चगे ओजा अखोई हौजिक असेंबली मिफम फमगदरबसदा अखोई तोंगान CSO सिंगसना सो मतंगजाना फोंदोरा कदबसु माले दुगा हौजिक रिसेंटली अखोई थेंगनाजबदा अखोई मणिपुर मेइटे ड्राफ्ट्स यूनियन MMTU ना सो अखोई लाकदोरिबा फेब्रुवारी 10 दे फंगदोरिबा असेंबली मिफम असदा अखोई
ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯅꯝꯈꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠ 2025ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯟꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯕꯝ ꯀꯤꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯀꯤꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ प्रजागी अगर हाइदो कॉन्फिडेंस ही मोइदे लेइबा लेइतब्रा आइदि मोइदे कॉन्फिडेंस लेइतरे खल्लेबा अदुननि मोइनगा कुंभ मेलागी दगा इरुप चत्तन खोतन तौरैसि कैसु नतेबा सि पॉलिटिकल इशू नतेबा मखोइना पामिसि मखोइ अखोइगी हानगी यूनियन मिनिस्टर शंकर गौनै अद मासे हाना लोगसु पाइरमनि अदुना अखोइना मागसु तानबा खोनबा लेरमगनेबा मरमि कैनोदा हौजि याम लुइदि एसेंबलीदा डिस्क्वालिफिकेशन की केस खर लेइबा मधु लो मिसे ओरमिनि अखोइगी शंकर से अदुना मा का तानबा मालि मरमदि मा इरु फमसिदा मा लेपगा मागी इंस्ट्रक्शन तारिबा मोइसे अदुगा अदुइ मयाद केमसु ले अदुना शंकर मधु सोय सोय तानरमगने खल्ली अदुना मासे अखोइगी लो मिसे ओरमिना अदुना हौइति मणिपुर तो लो गिदा हाइबदि सुया याद्रबा हाक्तदनेबा कइनो मतमदा पार्टी स्प्लिट सु तौदबा अदगी पार्टी तो पुसुनतबा अदु BJP दा मोइ कनो काबदा तय काबदा अखोइगी तौ काबदा मोइ मंगा याउजि JDU तौरिदो अदु अमखने लेहुवा अदु अमखतो मु अखोइ कनोगी JDU गी लेजिस्लेटिव पार्टी गी लुसिंगम खनबा लुसिंग खनबा मोइ मंगा दु याउदबा हाइदनेबा अदु तौजि अखोइदा यामना अखोइगी नातयेमा इहुक्तबा हाइबा तारेने अखोइ चन्नबी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी तौद मसि कना तखोंदगे रूलिंग पार्टी तखोंदबनेबा रूलिंग पार्टी BJP सी मम चलि कने मतमदा माग चमिन पार्टी खुजिंग मसे थुवाइबसिनेबा से महाराष्ट्र दाइरो अखोइ शिवसेना जी थुवाइबनि अदगी NCP थुवाइबनि मान थुवाइदो पार्टी अमद लेत्रबनेबा मणिपुर JDU थुवाइबनि मणिपुर NPP थुवाइबनि मणिपुर NPF से तरी नि मोइगी सिजु आइना जाइजैदुनि सुम पाउनि पुनु दानबदा अनि से यानदन लेन अदुना सिगुमा फिल्म मसिदा अखोइ BJP पार्टी थुवाइबदा मम चतपनिना आइन जे मखोइ मखुत पाइबनिना हाइबा असेंबली की स्पीकर असेंबली सेक्रेटरी मयाम से असुममदे तौब ngamदेबा मरनि कैनो मत मोइना सुम तौबदो मखोइ कियेबा हाइदि कियनबा थ्रिट तौबा अदु अखोइगी सि इबोमिना ममांगी हनकी तांग अहुमदा गवर्नर उन हाइबनेबा थ्रिट याम तौइ खोलदा मम तौवेना थि तौजे अखोइ अतै दिखंदे अखोइ वांगंजे अखोइ इसादबा अदुम BJP की कनो थ्रिट तौवेबा अहिंदा टेलीफोन तौ पखोलपा म तौबा ama mayam yauriba as police hajindana we rate to go pe yum mari man lo yauribna thit to se maji kai no da koi German gi Hitler gi Nazi gi policy adune ba akhona kan to se aduna si gumba sida kelaga yagadra yauridra adu kelaga yadra mai phaji na ta kai matam innovation to si haibadu moi adu yo kadu male moi to si mai kai no akoi sinada bangam de moi na to sida akoi na यामना फजना राजनीति मोंद ngang सकनी प्रजा की तौन खोन मखुई नतेबा लोई कौथोगा चार्टर फ्लाइट चलगा मोय नुदांग पाई पुंग 9 मखाइदा अदु नोंगालगा गंगा लुपीनेबा हुजी लामनी खले मोय आइसु खनबदा तांजा चार्टर फ्लाइट मना ngang नुदांग चार्टर फ्लाइट से पाएबा नानजु पाई ngang पाएबा दुना मोयजी अखोई अरोनबा अखोई मिंगोन ताथोक्तबा पॉलिसी खरदि लेबा अदुगा हाइब सरकार सिदि एनि सुमबदा मसि चलाइनो होनबदा अंडर द कारपेट पैसा जाम तिंगब्रा आइजि सिंगनेबा अखोई मनुंगी मोई कांगुन हाइ मतबदा BJP मनुंगी मखोइ जे क्रोर से 1K रोम द तिंगी हाइ सरकार कन होनबदा
maduna chumamagadi achauba scandal amane sisu aduna masi scandal jaina khanbada akoi somna kan gaina mamang panjari first round da akoi tribal fagi kuda turko loselamba khuselamba madu mathong khangdaba adagi magi financial akoi kenogi rule amata ngakta kaithom kholam tawdi dunya atei department da jam de mani khali aduna akoi na yeng matamda singumagi keno se RTI ge tawdana hangna khotan taw thoi mayam se masi akoi praja miyam na masi khamum thoi mayam ke na matamda akoi na tawdi praja haibna to parite majority mon bu majority ore ado majority objana tara makoi gi ruling manung sida akoi minority tar faudlo thu pugam da leisine aduna BJP gi central sarkar sidi makoina yam sathi ba mongda mana yam kan mai tare ado mana kalli ba se hamne yeng bi akoi tamne lakpadagi immigrant Indian immigrant ne le kamudo mi kayama laktana akoi namdana puthoktan khotan tawishine ba yam inhuman condition da adu ma moi protest taw de ba moi tawse adu somna kandana akoi manipur gi si masa sanadana khotan le magoi je internationally akoi maiti rakpa adi moi ki hai gam da tram to matamda adu atai lebak mayam se makoi yam human mo na puthokna khona ba akoi bharat macha sing bharat citizen aduna inhuman mo da yam torture to boi mo da puthokba sing ma jagona media da ke ya unari sine ba aduna sing ba sida akoi moi di to thawk to ngam da adu manipur gumba apipu sidana makoina tasengna akoi tawning bala tawba ma tawba du ne tawsena akoi ni matamda akoi modi sarkar amisai sarkar biren sarkar manipur se masi prajai mauto le sarkar ni maramaduna akoi handaki unai ni mayam akoi khemchan ko upur sakhi matamda khemchan da su mangon su hayakpa nang matam khradi adum ruling ke no kan to ko akoi gi mache makai tan na to nu haibai mong da makoi myam je center jalaga manipur praja myam na du ne hoi sawi se manipur irang thokpaga akoi center ni sepa congress ri du to de ba makoi di congress irang thong matam da center ni lo thoi sina ju lo thoi adu ne ba BJP di akoi gi khuding ma se center lo ne sen ne ba hong bo ju chaw bo ju to bo ju center se sang gi ne ba ama sakra ama pakata ama ju de no ne sida akoi gi tanjadi masida sedi expenditure je ai sum gamda kro phanam di ama mo khali handigi BJP gi mogi sei tai ni bang sarkar charter flight satpa ama man satpa di di imei no di di yam to sabi ke de gale makoi na kai phanda na di no makoi na to ta di manipur le di be sem da ain sem do moi ma thone akoi di imei me am je nong am baga akoi di di salun kai gi no khangde ama no khangde to ni adu di di da sem ni pham je ain sem mo thar ti BJP thabu khuto se masi magoi hayeng di am phajana clear khangani ma di aap ka lei nei ba mari sida aap ki akoi sarkar Kejriwal na lusing sarkar je yam sathi mo da magoi na akoi aram prasad to ko to do hayeng de koi madu phong sa ba akoi report to akoi afternoon na fangani adu magoi marai ba si BJP aduna yamna akoi sathi ba mo do lai gani habje aina khanjai adu loina akoi opposition game plan for assembly session habje masi ju no ni se akoi yam phone na thora ga nen khali mami ke da hawi se akoi JDU gi adu NPP gi adu congress ji han mejare adu moi mase magai ta me am se masin kai taro kada ge je akoi masin mi khani ji yeng bata ban adu masi khudi mase manipur praja gi afna ba to thabu te ma to oiroi adigi assembly session ji okay Fango the assembly session sida Manipur gi praja sing na satisfy ogada ba thabak lokhat pirakadra wafam lokhat pirakadra habisu hangninga ba question am khok sule bani aduka hause opposition ki side zo hai batare khoi gi tongan wana party sing khara yarak pasina khoi gi kari orakada gi habisu khangba ngamde adubu noni ni sadi noni ni khatang di ngara bani adubu assembly mifam sama makana kari no habidi de praja myan di chap chan uwa fangani ai mathang se